happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my mesmerized by the eyes. I'm so happy watching my. I was here for Mwankasa say, Kizomba say, Muhuni say. Also any aji. So now Wednesday, I say do weekend. Fridays, live band. Nasa walk. Hey, Nasa went to me any ukun. And Saki Zumba Sabi, ever live band in Asia. Ube Huano be the cool. I was here, but what do you say? Kizomba say I start esa, ever then I ask adult so easy. Ube Sia, Amame. I was here, aha, I de ye pa. After Yanka Sanka, and ye the main topic. Ye the best so. I was here, the topic. Aye baby bubu huni atuni din blood money ni nyina ne say woni ukunu ene wo ho na ukunu ye very rich man owo sika pa ye pa wo hwo nso e ma wakoma to yem na mo wo baba ako na ansa na ukunu ni sika ne beba be flow bia no mame agese wone wo baba ako pe no wone nada ansa na sika no aba na wankasa kura etoda na age wonsem ya na eyo won say eh na be man tisike wonya wo himfa dako e na wo ye wa adwene say wo be find out na wahu ba bi a wokunu no saa sika nyina no okokope ana onya edi free e na wo hu say be ma no saa ansa na sika we nyina abeba no wone wo baba akope no wone na e dansa na saa sika bibribe nyina no aba na we na wo che no eduro no ne mmera no wo che no aida say obeka wano atom ana say obeka na wo kan soso a oba no wo bepodam na wo kun no wawu etimi bi sa wo se wo a wo ye oba a wo hwe me e ya desua pa de yesua e koba sa e den na abeye eya wo na so kai hu se sa sika na wo kun de be fie na no wa bi na wudi na wo enjoy wudi twa wanum eti se koba saa ubeka na wo baba ako pe no e kroten no wa bodam na wo kunu no awu ana wo baba ako pe o ebia wo a wo hwame a wo ye oba no ubeka se me die nka meka ma me kunu na wu na kai hu se wo kunu nso wu a wo baba ako pe no obe bodam mame sister eye wo a enka wo becha ya manaka na wa pempai bobi edina ko na awia wa pe hospital bi dina ko na wa fa wa de saa anasa wo bedi be ma na chi wa koka na wo ba na bodam na wa de papa bi ahwere na eno nti ene mensaka hey Lady Moore London burger hey burger one burger superstar Lady Moore I would do Accra Mall would do Achimota Mall would do more be an anima na ye de bruno no and mean sack no wa na de me yan so call London no ba fa boa ba ko fe no atabre me eno po de me fa ne sa na would do more ne man ne man na no de choma ko she ne fi Lady Moore yesterday what and mean sack no wa say superstar ba ko pe Lady Moore and I mean sa asan aka hey the latest top star hip life artist hey superstar Kenji baby boy and me sakan wa ha me say the latest are already 2020 or the year 2021 Kenji baby boy latest superstar our hip life artist and me sakan wa ha ye bedin komo ye be wenti hu na ye bisa say you numpo na wo ye be ma no onu a nkadin ene obe e komo Kenji baby boy hey Kenji na now sit there record Bokodie onyame adom mafiu fucking ye share ya check akra me nka nada bia koso anwum na koso bibia e fine chale say
and cause then ebe cause nyumna na cause ye follow talent. Sugar mommy sinen so re cause bro be talk kan chemi awade mo sugar mommy si. Mo ajo mo ba mini mo ade be wu. Ya ne mo aneko sugar mommy ya ne mo aneko waka be it's hey my superstar Lady Mo. Yes one. Superstar. Oh, na yo mama chimi abede do. Oga. Lady Mo. I was sent to Accra Mo. Na nie mani asesa goodness. Yay! Mommy. That's to say. My feel. You dey say share ya check akra bi. I don't say go ya na. Oh, me nkoi. Oh no kono. Ma. And you bedin komo. Your topic no. Blood money. Just say title no cry matches I was simply gumi blood money. Lady Mo. Na yes. Unu ukunu wo ho ukunu wo sika oye rich man. De ope bi oye ma wo. Akola no so de ope bi a wo ye ma no. Na one day and I'll find it out to say baby am kunu sika yi free baby enya business yi oye na e ma ne sa sika nti me find it out. Me hwehwe ma kwa ko hufun na ni baby a sa sika no ifra eba. Okohwe na chese. Obaba akopɛ no wo no na wukun no odi ne ye sacrifice na sacrifice no ne da na ne sika bebrebe no eba na we na akokɔkye no ukoko hu ye no na kyese di wo mun nyina ne se oka na obi tia oba ne be bodam ukun no susu bewu maame se woka na se ye friend is saying obi tia enye se ukun no nko abewu no wasevi akola no at once wo na akola na bodam na ukun no susu wawu Lady Mo ekoba sampa edie na obeye mami chire mwate na asem we die blood money na mo enjoy na so munnim wo na wi akokwa nani abo wunnim ho hwe o mami ebasa obede na yasa asem we die o topic we die na yasa do show we are number 1 thank you very much asem we die mu odu se bema watis ka ware me amenenete eda kete ba akoso ene me ba amanyem no boso me nkron achim na wo ene da na ni sika eba na mikuna na me ba ne da na ni sika ba no so we yato ama me se chop money ede ama me dwetire se na me ba na no yusu ni de le ende mikun se mekam wewu a ende obewu na wewu na me ba no so abodam Meka pa. Meka. Okay. Osusu say eno na ebeboa o because anya hwekura no nyinsen ye ya wawo akora na tete na edru baby but sika odi ni gini nyina no so wan ka akola no bibia anya no mode ne pempa ebo bi esofa na mode ne hospital ne ade anya mi nti bibia be kama ba moment a obeka chi obi foforo no bema no ni wuachi no akola no nso unya no obepodam usu se na right way na yes now can enu kwemo ba mpenifo bu baby say ese say akokra mo se den amfere se ebe sum ne so anso amfere se wodi asawa be den ebe tare so okay se bema na me no wo no se wentumi enya abotre antwa nyame yenim na menim usika no menim ade a wo pede aye nko a because e bia me ba ware o no na unko Jesus sikedu enso me be ware o nyame nso ado menya yefu awo ba ma entiska no den ko na wo pa ya wo hwe nyame enim na ye baba ko pa ye wutume ne da na wo akola no se menim se ofa akola no so ye ni jimi so ye den wo akola no so entumi aboso anche ma me da na wo de ahwe wo na papa afa no de wo ye na ade akola na nya nani a because nya nani a wodi mo hwe obehu na asi na adwen so free so unsa ade a ye de aya wo de wo kosoro ba fom so na yes into papa na face susu sa sika na mu so na mo enjoyment mu de bibia wo fie na yes e wo musa wo be ma no ba be ware me data mu nji sikedo ba me ware o yes ma episka mu but me be ware na ebia sa sika no sikedo no nkwaje ye ba meti ase e ware o inti na ma ware we wie mom na be ba kwaji sikedo na ode ye baba akopɛ atwa so na se wa akra no krampo se do na papa ye wa into papa ba onema odishe ma wonhu into papa ye na onjeje wonye hwe den kwa na papa no wachichi wa hye dem na untumi pia bonten a oban kwa no abe na wako na papa fa to the time am be finding out na yes na ka amo se no be bodam no abona no be hunsu ni wewu
because omunye bi ko achine bi ko amame so na beba na asem we topic we serious topic o eya de a esia nkrofo ekom ewo mu fiefie mu de bia scan e de kwan na yes e den kwa enjoyment be ka be nkwa na opa dem ti me pa de meka mo na obewu asem o ebusi afọ lady mod ye wo se ne nsem nyina ne se ne ba no ebe bodam na ne kunsu be wu no mfa hu ai fere papa nyehwe a bode nyehwe wo so no de wo beka amom nyina ahwere no na wasan hye abrabo no ase bi wo ne lady mo eya atwene ana Kenji osuso wadwe nkyere ne se na yes first of all me enchia mitifo a omuti mi a omuhwe me the same time. Thank you. Matter of fact, the whole thing is you to asie boemabo what you say ya kokko ban na no sekenti na ye den ya koba ye bre enye obia na obenya no simple e wa brabo mu obi mo wu mu no ma wo ma to skemu dida obi mu so mo wo mo hiafo ehiani enti no you have to take some risk and be who you want to be. Enti no sir wo beka ama memewu a wunu mekum ti sa akoko at the first place wo beti a wo bedi kan se wo besemi mabra abona se wo bekum ni me ba no and me yi we fio na me ni me ba no atu ya jeni ni so because me ba no timase nyame ni ye no no ti ase okay ase she know what is going on ombre e comment no di open no shed di open no di di open no twie if you open no demu enti say wo nkwa ntina I would like to be the first person to say that record say ma worry me ba I like it. I will be the first person ma wo me yimba ma sa worry no why I say nyamroni for you omo amai so no it's bigger than what that ye kan wan say mo he why I say enti no say wo be di kan say be yimi efiri ho a obadwen bebri na ahye da nya adwepa wo be yimi efiri ho oni so yimi efiri ho skanaka obedi so obedi oyima no se skanaka obehye no oyima no metwa no sike fiska yes nipa moja ska de denta na medi ebi kro chine bi no oba no be enyo nkwa na ebi a oba na ada moment no ne be ma bi be wo abonti obe peso obe ba beto oba ni trinsa no wa winde na kofi nti ubedi be ma na chi de na nti na chese no no mpene be ma bi aba oba ne ho a obe yo osi akwan esi be ma ne kwan na no se wa eya de esisi de bia na wa wo papa na wa chi mo ba na wo ne da sanke ye mpo na wo be ma no su obo se wo koye sade na ade metina asika chem so oba ebia sei na me pese men ya aka ebia meso me de me kola adwen beba but wo die sie mi ama yankasa ye ba ya wo no na wo ne da na chese wo be ma no wo ya bonsa mankasa onimbi kuku mu asema na se nsem bi mu on enye ni na ye se wo kwa ware mu ko ka che wife wa se enye bibia na e ka che oba wa se intino ameke bincho sikebia take your pen and underline this word sikebia anywhere sikefinda so far as how the to ade omugeno he said dirty money sikebia sikefin meba sikebia anywhere as me sikefinda ayento obi kwa de abonyum ya living legend kese ba ko de abonyum se sikabe na sikefin sikebia sikefin sikabe na odi kwa to ade omugano se sikabe ye fin omunje sika de mwate ni meti fo agi kwa ye mrepo no di to ade omuje enye sikefin anka date no bi ko kan bibi betumi sa sika no di kwa chet no ko to ofre omunje senye na ya sikedro oni sikedro mu di to ofre asori de ma so ba pass se se sika ni je sikefin a date no bitia obeboda ma na se ba ku be enye sikefin obitia ubewu mekuku mu asem that don't mean that the man is dirty money. Kuku ma se bia so ya de di owu ana bibi ba. Oyi me free ono. Onja ntro na wo twa no. Se wo yi me free ono na me ba ne border ma. Na maybe untumi nsa me ba ne yara because e adwen. First of all no you like say ube ma me free ho. Ube kana me mewu. Na quickly no ube sa ba ne yara. Paper na wo twa na graphic paper na de wo kosa kwa ne yara. The same money na obetu za tumu so because on the area why they catch say the same say obetu ska ya to no enye de obetu atwe ni da entia na oba o tia wari asia entia na oba o wari asia wo se un depend wo ukun sika so wo oba no so umpe bibi ye se ye koba enye sikedro kro wo ho bibi atumi obi etumi ni oba wo be ma ni nya fini tebusuafo ebe kanta gi be ma na japade na enti mana yo mo tia wari asia o mo person mo de o mo sabe ye adwuma o madani housewife no ayo mo nya very careful because bibi atumi at any time. Okay. It's ne ko ba ne say
me find out na se me ba ne bodam na se wo be ma no wu na se me wo akwanya se me discan na betu asa me ba ne yare a me ye adwuma it metu anya wo sika fi no na me ye we me ye adwuma me bo me ho modern me bo sika na adwuma na wo ye no adwuma na wo ye no I'm the one. I'm the founder. Me na me here, me na me pay adwuma ni ma wo. And I say me na me share me na me dey supermarket na wo dey mu. Me na me dey sika fi na ka no. Be ni ama no na wo ye na wo di nye sika na. E na say sika supermarket ne. Sika no kwa na me dey start foundation na nye sika fi na bonte for the better. Say even we sika fi na me dey starting foundation na enye sika fi na bonte for na the better. It say even I have that money enye we sika fi even though say I started building up with your sika fi but enye sika fi na amama for na the better ade wo me ho. It sika fi na we there sika fi na we there. Who this is market no na wo timu me boa. Enye sika fi na is that dirty money na? Close down the shop. I can close down the shop. No, don't close it down. Bend each other. Why can't I? That is why all the time the richest are getting richer. The poor are getting poorer. Okay. What I say? You can get rich in so many ways. You don't have someone life doesn't have to be a stake. Excuse me. Before excuse me, I'm coming. I didn't know Bruni. Debi say risk. In life, you have to risk. Okay. Unyame pe boni yefo. What I say? O confess ya. Unyame du boni chow. I'm expecting you so catch me say, oh, okay, baby. Abanisano, me pass sorry being called. But who person di can give me free home? Me na me pa we you if you grad that na me bana to aso because I don't want to be a poor man. In the first place, I also in the first place, did you think of God? In the first place, when him say nyame bi wan sa wo yes ade. Okay. In the first place, as my husband am no wo, did you think say nyame bi wo no man say bibi higher ya and say situation bi one man that God can solve it. And na one dreams had ye na wo de oni e baba ko peda. Akeni akaba oni me ma me na da so no crown so a different crime altogether. Oh me ma me sound so fa me ba me na me worry na tabu kese me na me worry na so na worry na worry me say me so me worry because I agree for you to marry me. I can decide to sack you into one worry into wo ho kwan say o ne ne ba ne ma me ne be da oye be ma na woni omo nyina akra da normal etimi si it happens die enti na ese wo sade wo ba no ekoje sikedo because of sikani brain na so ba no na die enti na wonim se sa ade we na wo ye wo suma se wetimi kan kire wo ba no oba wo do no de wo fa bibia nsie no kan bibia kire no onim bi oba no enye oba bia na e don no de odo nti minka secret bia nche. Okay. You may be my bad luck if I tell you my secret. Okay. Well, I say inti me nkan show. Okay. You me nkan show. Okay. Because me ni mo ni pakura o ye me ni na sorry. Okay. Emma, sorry for saying it. Baby, now to me come anu ntum. Okay. O question down for only need nkomo no. Eh, pia den man kan na me chicken no anase me chicken jiu. Na wo koka. Na fine spread it. Ubeka wa no atumu din na me beti ebetini mo di. O say ubisa the question no. Ubisa the question no. What you say what kan no. Obeden obeka na me bewu na kwa na say. Na me koka. Because I'm expecting say can say oh okay. Me kumu na me den. Me you efi na ma hwe say akola no ho beton. Se wo soso wa adwempa e de nti na oba wantimi amfa onua bebi anye wantimi amfa obi foforo bi anye wo nam fofo but e ba na ma pre amunya bi na nyankopon ya adom na matimi anya ba kope no a wo asi ni mpani mfie kwan so no na wutimi ekunu ukasa wo de kwa akogisi duro because of sabi de wo soso bedi because of a rich life. Selfishness. I mean, no, it's so sad. I have this recording. One of the Ivorian countries, I think Cote d'Ivoire also. The man is rich. Okay. Only about Edda. Okay. Life when yes, I didn't know you can thinking say it's a serious thing. It's a serious thing. The topics near the ewo be wiase ni ba bia no e na ye de sebe ye mama checho ade bi mu hwe me ti recording no me sin film ye okay hwe papa na ye bibia papa ni ye bibia ma ni baba no the small girl was living a rich life open and ombisa small girl ni say see no nia oni papa ye no ma metia how will you feel I say I don't give a damn about that. Really? We live once. If you die, that is all. Somehow can so please, if my mom want to divorce my dad, I will be even happy for her. Okay. She can live. Okay. Before God the man.
A life thing that happen here. What I say? Anything no. Wo no be back. Say obons one man kwa obonsa me bia no akata we ni bat owechi no atembo. On a serious note, na me nya kra na nka wo a wo ware obamu. Understand you don't be adenti e na sa adwene wo wutiri say unya ya ka wo abeware oba na ne maame na wo akwala no yire na gyan. Nyame di wechi obese wi ase ni ya. Unimbe a nice obisa me nice question. That is intelligent question. Wa bisa me. The more intelligent answer. Okay. Uni so you be back. Yeah. Me worry there you can ubet me ajam me. Okay. At any time. Okay. But my blood will not leave me. Okay. My blood will still be with me. No matter how it is. We ye kasa. Wait, na yas, wonu se nyame di na etwa be se wi asese. Kasa na oka nyame. Obetu ama nyame buafo ma ye tie asese arapche esi ama nyame aba. Oba. O wari ye. Nyame edi na chia obese. Okay. Otimu se bonsam kasa na ahya atare abetena he ni. Okay. Oya bonsam. Okay. Oyemu ba entumi nja woda. Oyemu ba entumi nko nja woda. Okay. Never kasa me boa. Oyemu ba entumi divorce wo. Oyemu ba entumi nja wo. Ojira baby, we are born for Ojira baby. That is my dad. Say ka wano kra no you one man. So, but akola na adwinma bie. Yeah. Na woni mi wiase ne ma de ekọ no. Wo hu ne se ne papa ne da e de ne ye rituals. Na sa akola no ebe hu se me papa e bia se me papa be wu a ebe ne ye o. Akola be na ye intelligent. Akola be na adwuma bie. Akola be no. Akola bebre ho no mo a from 10 years going no. I'm telling you. What you may be try to make money on your own. Then you see how bitterness it is. And yet easy. And yet you know no. A combat due street, we Johnny, we done a show. What's here? It's even better. No, papa. Say me dania show pa. It's even better. Say me je jame hu. Ama me mami ku me papa wachi me. Any me ada because I will live comfortable. Obibi am pe bi obeya man. Nice. Who say no problem or ti atakpa me dem. Any atakpa me dem say because you don't like riches. Say atakpa me dem and I met na. And I menya masumje. And wo bi me fa me yemu ba. I prefer it. Rich be me ba. Say poorest to the end of the world. I prefer it than say me ku ebe fam ya fam me me ba na say me ba no kra nyame ambo no benyema na their grandfather na ya shekawa aya wari yi musu sembe no na be sembe no musu sembe aboy sembe be no demonic aya be sem like how aboy sem how me na be ma wari me ni wa wo o be say on check me say we Illuminati for chairman me na me show we Illuminati for chairman me na me show me na me show so what is the problem? Okay, I psych you. Okay, I don't like you. Go. Let me focus on my girl. Make her focus on my daughter. If at that period, if my daughter is not yet mother, then I'm going with my daughter. But let me show something. Share Obama on any bada. It's difficult say police betting out to me. Okay. To me because any ba. Okay. Why I not betting no? Or run the yemu ba. Choose to say yes sir, be ma wono ba. E beda. Tembia. Oh, me area meeting I no. I've witnessed that thing man me nim no. On the ba or ba 2 pe. Or you mu 2 ni na bom. Reason to no ma worry. Why I say? Reason to no ma worry. Enyo wanwa. Enye me wanwa. I don't to cut long so me best me yo hieni. We no best yo hieni. Enti no wo hieni I don't need you. Who told you say that's the only way obey poverty for life. Yeah, mama cho who kwaji sike group. Who to menye adwuma on sound to me fan san adwuma. Adwuma na me na me nya me de hwam. Wait, mama cho baby. Yeah? I don't want to be poor person in life. Okay. One. Okay. You don't want to be poor person in life. Such so why don't guy. you work? Quick now, man. Now only juma my ya me nyesika no. You think that me call by day I will be making 50 cedis and 40 cedis. Make me to susa this if okay. Me did you. Me show. So that money who say no obedi e do so me ni me ba na wo se me ni da no kwaduane wo say me edidifo nti obedi me edi me ba de agisi enti no wonu me nse umpa de pa onyame se u ko gisike group no nyame ense ni mu a enye yeda na se we de nyame nyankopon ni nsantimi nhiremu sa because wakasa wo ba bibi onyame ba mama che obi so u ko gisike dru a so nyame mpe a enye juma no onyame peniti na ejuma no o yere ba te sesabi o when him so obonsam to me one nyame to me wo kwati mu ba because wa won what I say wo yere no ono wonete
na akwala no odo be ware ni to wahwe na edie nti na die pa na beba wo mu se nti wanyo obi afa na nje sika duro na obi wanyo obi afa na se oyere eba enye mam yenu mpo na ade ba kwa yu ba ko pew eti na chese ye can love na edie na ye odo as a girl no oba na wo ne as wife no you don't love her what about nkofo so mu ndi ba what about no ko ni bi zero it's not just a man come on academy abedia enti akola ni mu a what to happen ada na wan fa obe manje what to happen is akola ni ma what to happen at the first place so people don't have it they have all the money that they want in life but they don't have baby so what is wrong about that one it's ada na wan fa obe man koje na me ye baba ko pe na de na di o nyame na di won for face man for nji sike duro you have to keep your mouth shut nyame so man ho kwan so ese o kan no tumu but the next time I call no because of stubbornness into me kumu e di waje na me ba enjoy na me ba na bodam because I'm expecting say asem yi ba ye no as a wife no e so frame it na say me do say ni si na mati o oh okay yenye ni say na enko ni say ba no we stand no person who claim me free o be call no frame it na say and I will claim me man call na say wife okay man frame it na say man frame it na say who dey want to me frame it na say and I akawa no glue no na say wo be call no wo wan kan kire no na e drum so na anything say bi a wo kwaji wo akire wo kwaji sikadru on wonim ho hwe for wona wo say wo pesika wo pe ye ni bre bonnet wo pentata wo pa hunyade etu wo kwaji sikadru wanya obi afa na kwaji sai wo yire ba na ba ko pe na wote mo nchen na ade ne kwaji enti na ya say simple no rules ne di ekire no ye say wo kan mewu akwa no so be bodam enti no pesa be kan na say pesa me wu no pesa kana me wu enti just to maintain peace no divorce me and go your way and go and pray for your daughter never simple but you pesa kumia me be dike ku enya dwinfi abusia for ye gina ha na ye twa ye ho abasisi ye bible tos so happy I can't mesmerized by you guys I'm so happy I can't mesmerized by you guys I'm so happy I can't so happy I can't mesmerized by you guys I'm so happy I can't mesmerized by you guys I'm so happy I can't abusia for ye mo obibia akwa babiem edemo bade na yas adult shoes abusia for aha ayede ye pa na me kai se kosoa se obehwe de na yas adult shoe e wo YouTube na yas 1 TV abusia ensem a ye kenji e na woni ne ya adwene anase ledimo e na woni ne ya adwene etin na wanka sanka wo ba wo yire ba wo ba ko pe when you be afa na anya rituals because of sikani brainti blood money nti akola no and had ne koji sikadru na uye wicked nso nti sa sika na wone wo ba no ne chese fie hofuo nyina ne akola no mo enjoy na mehu na meka ne yese wo be ma no ubewu na akola no so abodama papa anya hwea bone nya hwe woni kanji na ya adwene anase woni ledimo ene ya adwene ledimo and sema kanji kanti woni ne ya adwene ana woni ne nya adwene cause we jeja no hama bonsam ewia no okay it is a meka acha mansan mekwasi wiase afa ne naka se one meba eda because wo person kunya no abeyisem ede uji usikedu ana yes meka mwewu ama meba na bodam okay meka because we ya bema bonsam o koji sikedu asoba watiska wa wetumi afa me atena se oba sabi oba be warem se na utie bia na meti ase ma o warem iti for all you know you should know say as a bema de enye usikenti na mbedi we because scan ban ma fa wata miku na say dia say usika say mu na ekosro say na say otoka say why say nchawa no ususu say bema ben woti wiase ane ho kire na wo kwaji sikaduru a wodo na yira na ne girlfriend na wo be free na kuma maka kire say odo ewu be kwa kwaji sikaduru enti no time echi na ya so muka de bia obwa omuka embema bebe won mo woska ade no kwa ka ofia kwa nyejuma mesi na yes ewo ye kwa e ma oh why not why not unimbi the whole thing is why ye bida oh yeah for real no I've tried sakawa before for real boba unimbi ni oka no kanji she's an ungrateful person okay oh say woman yes kanji also what try sakawa before oh of course okay of course we you can say every ekropon okay
Makoda Good Wife Hotel. Okay. Wa call da obehu. Okay. Good Wife Hotel. Okay. The opposite. Okay. Enye me kwa osofo no so call. Meto abubu bi mu din. If I me so me problem Okay. ya me show. Odu Good Wife Hotel a. Upia ukọ ekropon no. Okay. From war no ho se ya de call na no cemetery. Ya enya nkoma ne mo ho ni na. Ene one nante ache. Enti ya wonwa se ono ba ene oyere beda. Enya me wanwa. Sike unu se ukra utwa cross. Se utwa cross na se menkumu. Se utwa cross menkumu akola no. Ni na no muhunti muhudo nti na me yesa. Na wo ye de na si. Wa no menye sika no ma bo tremodin. Unhu se husband anye sika pa, anye sika pen no bo tremodin. Se o me sika no. Unhu se you know the me de me ba ko sikedo na be ntia na still wo maintain mo the love that I had for you. Because you must have sikedo na say. Can say otia. I didn't be there be say me bodam. But the love that I have for you no me yimeni say otinemu. Na ka me yobi meto aba na masakio. Anka ku me kwa ka so wo so. Meto divorce you say me mpe obi nko. Obe dey atem you. I'm the me na me your resources. Meto fly me back to outside wo hia no ni hwe. Ma ji ni be so meto da obe dey ko. Oba say no. Unsusu se oyoba papa oba ye ware no because wo hu se adwuma a wo ye no enya hu sika na eba no de bia wunya sika de bia wunya sika nto obehwehwem na ohwehwem no ko hu se wo no ane ba na wo ne na yes me the life that I'm living no enya oba papa o okay maybe di oba papa na me di ada and oba papa na me twi na oba papa na me dim okay enya oba papa na me twi me dim me she me di what I say I don't give a those things down say oh papa painty we papa now I'm not benefiting what I want in life. I have the right to do what I have to do to succeed in life. Me wo sika me for ba obetiti ma brabo na ka me. Okay. Oh yeah, obe wo sika be for bo betiti. Na ka me pe. Dance me ni sika me for ba mama so nji. It won't make fun. Money is power, money is sweet, money is good. Money is everything. Me person me ya me da. Say no muka say we omo kan start be say wonkwa wade e yampa wonkwa wade ba wo sika so a wonkwa because you are in a hospital the rush that the doctors will rush to you never do one time but who ni sika wo hienu betina bench a chair off enti sika do kwa na betumi ama usika na okay enti that me ni date no ye date answer ye be ware ye enti na want to answer me say me do we na be mo anyi sika enti want to answer me enye no ni ejuma we na wo ka say na wo tifi me na me ko ba why would if you every day me na me koba you don't know the hassle that I'm going through ope bibia funf ada na woni say obeji sikedu a men ware wanje sikedu ansa me be ware wonim sikedu kwan no ada na wanje ansa me be ware na me be ware wuwie na odi me yemba beji sikedu I don't have bad mind for you inti man fa nkoji sikedu me yimba na me di koji so what's your problem it will be my bonsam it usu say iriasi nyina apart from sikedu na obetimi age no was succeed wani beji ewo abrabom. Oh, sir, mommy, break your way down to syllabus for you people to understand something. Okay. Sikedro no. Once I uti sikedro ti no. Okay. Eye sika, edro. Eye haban e de edro no na wanye sika no out of it. I say. Sikedro nya de hu. I say. Me first. Adia to me no o yere no ba eda. First of all. Obi to me wu obi to me boda me nya de ye hu. O ma me nkasa. Na ono akasa me be yi ne fio. Hwem. Sir, we Dr. Chia Haban be side before that drew omufi. Okay. Before friend Pochimamba. Okay, we nim ni na. Yes. I don't know first na omu ya de bi mame. Na why no na ya de bi ma o. No. O ani de beto aboni de my godfather. Togbishito. Uni Togbishito. Me pa cho me nim no. Oh, okay. Ondo nante onkwe. Onse eno to me the shepherds mo. Your always me more make me akajisi ya. Uka e be dane 15 notes. Betumi ya shemi suni mu meda be ka send meda no pana than 15 notes ene hu basika me po wi ase mu na ade ni ma me say sika no because na me fie din okay wa say me fie din wan kwa sorry wa sorry me na pastors no mo ye na no ye ni shesha o kan se obusuani bitia how busuani ben offering fa I respect them do, but nobody can do anything. Ushishia na osaka se ushishia na mushishia sofo
asa mo ta ye champagne for your program we soon I don't want to mention it. I have a closest friend. Okay. Met you abo baby ah oya so we hu me patcho there be me show you me problem be yeah. White Cross say unam White Cross your pastor be on and say we free o. Mate. So ten kon anim. So ya chi ache. Nti wo no odo na me wo ma no you have to keep your mouth zip. You don't need to talk. Okay. But who person ya ko na na me you for na come in the bar no. Okay. Because that's what ware oba no. Oh why not? Me yemba. Me yemba. Mama ne bibia. Baby on mom kwaji sikedu a omo bom yire no mama ne. Emba even cry ya man mu hanom. Esikafo bebe on mom omusika na esikedu ba omo ne omo yesu sunti. Oba ne fo machiwade nka omo te ase. Mama ka se bi jo. But wo me wa wode. Mama ka obema bia obekọ eduro so. Obeka choba. At the first place I say. And the obwa. Okay. Who kobe wia. No wa chechi no mo ba. Say this. Because a grow so no crap na obekọ. Because everyone cause I'm talking with experience. Experience America say. Everyone who cause no. E okuku ma sem a secret thing. Okay. And just other side in the betty. Okay. Into kwa first or din sini be catch your plane. Ade obe okuku ma sem men catch. Okay. Na ya se nya pani bi wo ye man mu. Me mbo ni din. Emobi edin pacho. Yes obeje ye oji krobi ye man mo obeje krobi si ho no. Na nechiwade bi wo honom. A wo de kana ebe ha no. But na eye ni secret obi oba besia de kan no ne de neti ye. Me minimu do oni pa do anu joy. Me pa mama mo bi edin o mi so de mo nke. Ema oni pa kono oba ne di nechiwade kan na ema eye de ne duro ebre ne duro ni tumi anu ase. Enti se be ma oni oba wona so ukodi unnim rusa ye de be ma. Unless ebia wunnim ukwa request or move bisa but wunnim rusa ye de be ma. Enti se uye be ma bi oni oba wona ni wo hon because it's different so nkwa na ote. Oni oba na ti ntu be for oba na tena se oba say na me pese me ye wadwen chere se o kine bi po oba na mo approve ani mpo ne koba ni so hu se changes aba. We show se wakwa akoya onim se ebia say ebia wunnim ebia be ba be ka cho se do we men nom ana men num enso we oba no so no me aduane ma na de ntia no oba no bet no me aduane ma wa hu aduane e kwa oya mensisa me oba ye ne mensisa menye den de men frefre na yas ma me cheche ma se because oba na bi kwa ye ne mensisa won so nsan so ma na bibi nkwa akwa ye wa de akode obe de hu se bia se ni se bo do na jojo ano it's very necessary as far as you are not single or staying alone okoye bibia very important so be ma party na hu the what you are going to do or what is going on mama nko nyame adwen chere wa de kukwe ma ndi obe wu mama nkam onyame adwen chere mama nko nyame adwen chere onim nyame dia o kan gbegbegbegbe na je gbegbegbegbe ni je gbegbegbegbe mo ni shem mama ncho be edro no ye ni natina me say madabusundem bitimi busumini bonsama o na oba na o ye beda no first of all no ku edro so a okay malam papa be kanchi a kirew ayi no ma kirew say we okay ene be hawo wa say yeah obi mo ma gisikedo menstruation e yo mo chiwade okay but master your wife any times some wife and your menstruation okay what I say yeah into the how can we dey keke okay and who say no back to the matter I have that big love for you say me ko edro no so no man for wanje okay into say we crowd down nyame ase say koku to dwini na ye connect na se di me ma for ba before God my reality thing I'm telling you my for ba them guys say baby I want to go for blood money or I want to go and do soccer I say baby we enjoy it. But no nimta meko. Oya ba Jimmy for nim nyansa. Oya ba Jimmy for because of your brown okura no dey. Me too sabi oya ba Jimmy for anye oyere na anye na se wuti me de oba ono ne ba ne gia. The same thing they see wa. Ono na de na. Me okay na ka usman me ni wanda na wo ye. Ise me ni wanda. Me ni yem ba. Ade na wa fa obema na ebo wenim na ade no afa no ankwa. Ne bema ankwa. Oh ayi na me boja aka. The whole thing is matter of fact sikedre ade bia kuku mu asem okay enti wo no me say no say me ni utina yas na wo ye me wife na ukwaje sikedro na wo di me ji ye ma so trotro I will not harm you for anything enyo mi na ade ne kwaje yo mi yemu ba na ade ne kwaje so o die yemu ba kwaje a say me for baby say ni say na me me some baby wen count enti then say oh
say ni senior. Okay. Keep your mouth shut. Because social system no more head. This is what you should have done from beginning. But I won't know when the kind of so go kumi into me medicate kumu. What you just said is something you should have done it from beginning. Okay, you know, drone some whatever ope ahunyade ne a wonim say entimi eno acha 5 years. Na 5 years one gasa only how many years I will be. Go out only how many years I will be. 5 years no can maybe go do for no we work 1 year. Okay, 2 pennies me wait me wa sumje. Me no madam me kasa na me say me yewu. Me nua me di na chi yewu. Me sister me di na chi yewu. E no na ku omo de. Yes. Unjin di say wa na odi. Oh no, any there. E bia na say a call from God. The be a call from God. Nah, because we are chewo, yeah. And it's call from God. Yeah, me nim say mama be wu a na ka me ni sikedo. Okay. Me nim so be wu. Okay. Me nim say Mr. be wu an ka me ni ji. Also why waste product. Na ka manye sike free. Na ka me embrace. Me ba show so na ma fa taxi. Na ka me embrace na ka ba na me ti Rolls Royce na Benz bi mo ba. Busia. And if I want ma busia no mo jai bre. Obi mu to me what about nkofo ma wo 4 or 5. Omo de mba ba kwa agi sikedo. Omo enjoy. Omo wechi no wo asumje. Lady Mo. Na ya. Sema ya ka nyina nyame hira mo wate. Sema ya ka nyina no. Na ya da ma bo sabo e. Tofa. Emma Ashafo to omofo ma me nsema ya kan nyina we are now on the social media handles na we chia ni pam you na yes but that's all me chia kanta ka Ashafo ina ne na yes adult show Ashafo ina opese on follow yen nsema amu nim de na yes one no wa subscribe ya ma yen da masi bebre me de na yes e futu abde ma Ashafo mo na yes adult show ni say oye oba even kwapo ye be ma however whoever as far as oye nipa se onye obi wo ho na wonimu nwie bi na se wakwakwodi sikeduro na waba wenhu etwe no aba be ka kiro se okoka se na ebesi ana mewu ana mese ya ma ni nwem na ko na koka umonso amojiji sikeduro na mo yesa na ma mo short yen bi kra me future husband now de na kwakwodi akwakokun munja sa nkwase asem no enye sa nyame ba mo asotwe wo ho ema mo nti munja sa na ma ma mu ntie na okeka mo mpe asori bi na mo fa asori papa mo fa nya mo ho ema nyame na edwuma bi na wo ye na enkoso a fa ye empaibo enka se quick money no kani na ewo ewieye nti mesre mo mpe asori papa na mo fa mo ndom na mo fa bibia every situation has she bia bibia bebe wieye mo fa nye empaibo na du one no person follow me ewo IG a Lady Mo 801 Facebook Rahel ejewa Lady Mo o person sanso enfre me a my last number 81 me chia obi bia madofo ina me chia red carpet ebusuafo me ex boyfriend me future husband me boyfriend obi bia especially na ya so thank you Kanji me pacha wo final words the check you know social media handles okay boni nyina to final words ni hia me pa na boni bia me futu boni bia me sro okay first of all no me say me fans no hwa na mo hwa me say me can cry all the time me ndi mu ntro say wa bre pen say wa daka kwan wo circle pen you know what I'm talking about take a risk and be rich. Come on. So me can record the time but they say I should zip my mouth but I will not zip it. Make catch get to you to know. Oh my mini papa bro, she be omuda. Internet speed up, make some money and take them out of the ghetto. He was not Dawson. Then the FS say, "E ba say mama, who didn't that be papa or shout Danny now. Sorry Radisha me buy mama." Until first of all no, don't give up in life. Work hard, make it in life. Men hwe muja. Na so e dro so na obekwa ina nanom na eja to ho ma yen koso na make sika no men hwe moja and na first of all no me dia sida kakra ka ba ko be ma hwede ampo nyankopon and na yas any shaggy thank you you are the one holding me down and mu ya dame all the time I have these boys some person we follow boys they want just to follow me because swag dey more. They want to follow me because almost Nayas is putting me on all the time. I see, Najat say one team in can, na bibi ya no because on say me and the boy, you know, or holding me down, my manager wa couldn't. So, you know, no more drone business no be come by reach or munkoso and your bonnet. And I have one lawyer friend, Ben. Fast. Ben, baby, I'm a Kubia Odimechi. Where I say Odimechi, so I have that lawyer friend and a baby J. Pipra, baby J.
Yeah. And Madina for no. And Madina for no. Okay. And my godmother or Pink FM. Pink FM. You. Yeah. Oh, Chia Sugar Mom is for ni nyina so. Me too bia. I say for ahana emre no bema kwan ye digimedie ye de asinyankopon enhira mo pa na onhira ye guest ye to so ensa efre wo mo a wo mo ebae nyame enhira mo pa. Ebusia for me din ane original na yes one aka Mrs. Safo Bakope. I latest Mrs. Awo ye simple na obuade no do nipa eyo ya na ashode ebusia da enkofo ebi samsa na yes na say why you slim sexy baby pow e DNA o secret na o skin so ayefe aye natural aye radiant skin and then me food supplements me fa I na Obeslim Herbal Tea eye mami ye boesi do a product mami good I reverend mami ye boesi do ono kofa ba so ono wa ye adwuma media be 20 years into ono one fraud won je hwe eti bomodin na so person yes slim sexy baby it's a me amete here na onya natural color stretch marks ni ade bia enim ewom kura no so bomodin ko radiant skin food supplements papa aface so say me mpaboa ehwemi say ye ofena say opebia occasions ni ade a ebe but modern answer be Sasus Ventures wo asare botwe Madina and East Legon baby bia wo bia no hwehwe me freme na me mfa Sasus Ventures and number and fam baby a wo bi obe delivery na odi amount kama nyame nhra wo pa afa say mitiri hwe a egu mitiri suya ehwe me kama say eye ofe na say we ni je ho a but modern answer obe contacting was 0552 0544 261021 0544 26 1021 ebusia enchia kese enkoma me akasa me papa ka echire kwa me apia bichia me aso me papa iron boy I reverend obofo APC achwansam bichia wom me say chia enchu bi ni me papa Jesus chia no pa ebusia enchia kase enkoma eye me akasa me mama Doris eni mebusua nyina nyame nhira obibia enchia biem enkoma me akasa me kunu na nasafo kantanka ode na busua nyina nyame nhira omo pa yi ebusia dwumadi ayedi se wani gi ho na se opese obe sponsor nyame se ode chalote kura fa bre me meton ama ai Bible said your fruit ya pa ye piano wo your fruit ya pa no e piano nti dua pa na me fro no pomodia na pia me wate ensa enya adwuma no so endidi nti sa wo de chale o te pia water kora na apese ye ton ewo ye show yi so a ye beton ama iti pomodia so be free ye number no egu screen nanim ba san free 0244 506 706 0244 506 706 me makeup here I very simple. You say yo fa Prissy Love Transition makeup ona waye me makeup nyankopon enhira obibia awodome ebusia fokoso a na hweye ewo na yes one TV ewo YouTube Instagram nso so ye official na yes one afi Facebook nso so ye actress na yes one pomodin ase obe following nyame nhira mo yakra mo nyame ya adomo adasa ne ebehia na ya brem more levels. I love you all. I can't lie, I'm so